Pozdrav ljudi, evo u ovom videu pokazat ću vam znači unboxing Beretta Elite 2. Evo vidite kutiju, znači ovdje smo dobili par metaka znači sa pištoljem, dobili smo i naočale, sad ćete vidjeti sve unutra. Uglavnom Beretta je plastična, ali sav mehanizam i šanžer su metalni. Jako je precizna, to ću vam pokazati u drugom klipu. Znači jedina mana je to što nema blowback i što nije metalna, eto to je po meni mana, ali ovako je precizna i super je, znači čak ima zvuk kad ispaljuje, ima znači kočnicu, znači ono fire i stop, ima na šanžeru znači da se zakoči dole kad se puni šanžer, što je super, to nema svaki pištolj. Evo vidite ovdje. To sam pokušavao otvoriti za CO2 s jednom rukom. Ajde dođeš otvoriti ovo. Evo ga, tu se nalazi CO2. I tu se steže. Evo ovdje se vidi kočnica. Sad idemo dalje, ovdje su papiri koji se dobiju, znači garancija i neke upute. I ovdje su naočale koje smo dobili isto uz znači ovaj pištolj. To je sve bilo za neku cijenu 500 kuna. I to bi bilo to ljudi. Uglavnom snimit ću vam klip ako želite kako gađamo iz Beretta. Nakon toga će biti još par klipića, uzeli smo i HS, XDM i XDE, tako da možemo snimiti to. Uglavnom hvala na gledanju i ljudi pozdrav.